Ditšhomi tsa ka mo di na le rights ya gore goodbye ho yena. Ha e affect anything. Maybe le wena o no etsa anyway. Who are you and what have you done to my traditional uncle? Senza i-tag team ensiwempu nje sobabili. Kungaba njani mfethu mengase siyi-co-host the remainder of lama June 16 series podcast sami? What? Ungakwazi ukuthi ngibuyisele i-couch yami? Ini? Hayo kahle, ngisayisebenzisa. Haebane o batla ho bua le motho a kileng a ba mo wena o leng teng. Umfonele. Ngaphambi ufike ngizobe ngibhekana nami. Umuntu wamahlaya ke mina. Kodwa ngisona stupid. Cha. Udirang fa? Mama njani? Awubanda sekudukekile kulo bhaza wendla yini. Ngifuna indle encane. Ke kamera yami rawaka. Oh cha. Thank you, Sophia. Jack is such a funny creature. Totally different from Jack. Yeah, he's friendly also, ne? Okay, kopanile na kudi mkukamring ya kamabana with you. Unabatlanko. Communicating with Gamma Spirit. Unalahlile abatla bathroom and abayibona hore usale kae. And I know he said he could feel Gamma Spirit. I'll get la moreng na. Ke maZulu ba di audio. He's saying that like it will explain everything. Untjwetsa hore Jack o file a bottle of whiskey. Hey, I thought it was a peace offering, but... Good morning. Morning. Cat, ubatla Sophia looks at the plate. No, thanks. I just came in to grab this. That's not breakfast. I have plans. Right, when we could spend the day together, lunch, spa. No, thanks. Can't. See you. Do you think it will ever get better, between Nelly and... I mean, Lilo Sula, Gamwood hasn't seemed to have brought us closer. The curse of mothers and their daughters. Begalolo mona. Man wana mona gore motho wa ya shapo. Awu kahle simkhulu ukhuluma kanjani ngokhuluma nje? Ditezana ehlezi efuna ungenza ukuthi ngihlanze. Yeah, mara barile ke yona nthweni gore tu dula etsagala. Yeah, no kodwa lokho akusho ukuthi ngiyancanywa ngoba angincanywa at all. Why usale ke acupuncture mara? Yini ke le? Acupuncture, I would say it's like an ancient technique. Basebenzisa dinaliti tse telle, ba hlaba on specific zones mo mmeleng ho thusa ka ho fola. Oh, hayi ngathi sinakho lokho yini ukujoba. Inyanga zakathi ziyakwenza ke lokho. Yabona umuntu umeli wegazi noma unesibhobanyana. Hayi bazokujoba ngeva lengungumbane. Phila bomqamana usungjini lodwa ume ngenyawo. Ngithi yazi ukuthi ngihlatshwa enough le ku Kim. Hayi, awume ngale inali zale. Mina ngikhuluma ngenyanga ezokusiza ma. Kini usafonile doctor? Guys, ayekho umuntu nje yazi ozongisiza. Khanshapo, kumele ngithi go through lento lena yazi ngisiye etruma. Hi. Hey, Welcome, la. What's wrong? Mama Lucy right, what's about after the chemo? Oh, kodwana ngiyazi ukuthi angasizwa yini. Ma ungasizwa ingasi iti normal. Kodwana ginger or peppermint tea. Fonela doctor ya gaghe. Ke re go etsa appointment le so ya acupuncture o fela. Awume ngale sinyanga mikhona izozi imjobe nje kahle. Yatsima go teng ka mo. No mas. Aha. Wenzani?
o hlokomele molomonyana o ha wena ngwana Natulo. Mamnokazi, okwenzako nje kubiza ngokuthi i-trespassing. Ntando o kae? Hayo hayi, ene ke a tseba go ntse o mo etsang. Mamnokazi, engikwenzako kuNtando mina noNtando sine connection engatsho litho. It's fun. Fun! O senya ngwanaka. A senang molato, o ibitsa fun yona ntho eo. Ha ke tla o dumela go ntshenyetse ngwana wa nkutlo. He's not a child. Why so only interested, huh? Oh, o eleletse hore ke mabaso. Ha sa le moshanyana ono wa kasi ya sa reng letho. O eleletse hore o tshwere mashankura. Jalo o interested suddenly. Ayingeni ndawo indaba leyo lapho. Ngibongikhabela. Hele wena ngwanana, o lebetse go mpoleletse diphiri tsa hao. O mpoleletse hore ha o batle ex ya hao go ba nna o control hangata. Jalo o batla o tlo controla wa ka ngwana. Ha ke tlo o dumella go ncontrolele ngwana nna wa nkutlo. Ngibongikhabela, Mamnokazi. Clear. It's a mail I'm funeral. What do you think? Lots of family, so drama, and more drama. Obatlang. I work here, remember? Kono go sa tlhokege gore o boe yanong. Kana o itemogetse dilo tse dintsi mo go maswe tse leng gore nka bo tsaile nako ya gago. No, this is exactly what I need. Work. I have everything under control. You know, if I don't know any better, I would actually think you're trying to get me out of the company. Of course not. For lunch. We can catch up, talk things through. Sure thing. Okay. Wait, see, you look at the plekens at 5. You can imagine something for tomorrow tonight. Ukwaqile ngqenqa. Sewenzeni-ke manje? Oh, mthaka baba. Hey. Ngane yakwethu. Hey ngqenqa ngihambile ukuyozama ukuthatha elabhodlela lapha kwaMorocco. Usho ukuthini umuntu uzamile? Wenziwa yini abantu abanjengonghumo waMorocco baphila uphava? Uyazi abaphili nje njengabantu. Hey, phendula umbuzo wena man. Lo muntu unegumbi elikhethekile laphana. La ibeka khona igazi abeka konke nogolo kwabo bekhethekile. Ubukwazi lokho ngxenxe. Kodwa ngeke ngigeje. Ngizolithola le room lakhe, ngizoyithola into engiyifunayo. Wena. Sekwazalelwe ngoso oyinda ikhanda lakho. Ufuna ukuboshwa? Mungathi utholakala uphethe lela bhodlela. Hayi ngxenxe. Lo muntu akahlali yedwa laphana. Uhlala nosisi wakhe, ahlala nendodakazi yakhe. Mayiphuza kufa abantu abangayaqala. Ukubambile ngale ndatshana yakhe. Ngifuna ukuba ubaba kule ngane. Ngiyakwazi wena. Uvela wayikhola leyo mbudana. Mhlawumbe uqinisile. Hayi, kusenandaba. Awumazi wena uKumomoroka ngale ndlela mina engimazi ngayo. Kumomoroka umunye nje wabantu abayingozi kabi kulomhlaba engake ngahlangana nabo. Ngcono kabi umhlaba ngaphandle kwakhe man. Khona lento engikutshela yona. Yeah. Well, Usabalele shaba. Ay, Ntando ngathi phakathi cool godi. Hayibo, you're right. Yazi ngicabanga ukuthi ngimlo onendawo yakhe. Yeah. Ninga. Ha, boss lady, baby. Ntando ukhe wamfonela mama wakho namhlanje? What work out old lady no? Ngimzisa ukuthi uhlala ulanda. Bona ke batlo bua ka old lady no. Morao ga. Ya, wa tseba ke batlo bua ka old lady. Okay. Jwale no. Densa. Well, njenganje ngifuna create something for abantu beart. Okay. And so sikonka nako okay. Ngazi. Isikhathi esanele una. Okay. Okay, then I can deal with
tsamaya and ko etsa dintho tsa. Ke tla bona later. The June 16 podcast, and I think Beauty Mabi's story would be wonderful. Yeah, izosinika a fresh perspective. Nasi sike sizwe into esingazesizwe ngaphambilini. Ya mara ke bona di-comment tsa batho ba re ba ntse ba leka ho tlisa di-story tsa bone without success. Ngebhadi phela ngeke sikwazi ukuthi simeme wonke umuntu. Ke a tseba, but you've got their interest. They're invested. Tshwantse re thole tsela eo ba servisa re ska ra ba lebala. Kodwa singakwenza kanjani lokho? Ngabe ufuna amanye ama-shows ngo-June 16, amanye ama-guest? Aha, ukwenza lokho kuzovele kubhore phela. Abantu ngeke balalele lecture every day. That is true. So maybe not for the podcast. We need to diversify. Okay. Ucabanga ama-articles? I don't know. Something. You guys are the young creatives. You tell me. Okay. Video shorty? Akekho umuntu ozofunda ama-features. Kodwa ngicabanga we should write up something, find a way to distribute it, maybe. Hawu ngamanye amazwi usho ukuthi niyeza abantu history lesson. Why not? Hayi bo cha. Sesakwenza kwanela lokho ekoleni nezincwadini ezincane nje ezibhedayo. Sifunda ngento efana no-Anglo Boer. Actually, school is the perfect place to get these stories out there. I see you two have got this. Let me know what you come up with. So, usho ukuthi mhlambe sisibhale le story sa Beauty kunokuthi asikhulume kube lokho nje kuphela. Exactly. Yebo, singakwenza kokubili. Why not? Fana. Hey boy, hayi man. Uyanuka man. Uyitholile athi asebe ema-dustbin. No, mara mathaka ao ba ngayile number ya motho a collector staff mo tampong. Banana hore mohlomong ke tshwere. Ai, ke tla bona ka hosane. Yo bangcono uma ungayenzanga lento for mahala. Yova. Hayi boy ngiyahamba sasa. Ngeke ngimede le. Why ungayi endlini yosplash ongcono? Hayi. Nuka. Oh. Ibona-ke lo webenguzo. Hayi manje sikhona lena sitayithola bona. Dumela. Spaghetti. Kwa baba, go go sietse melaetsa mengata hore founung ya hao. Ha o ikgathatse le o ikgathatsa go ka mfounela back. Ngimatasa mina. Indoda fanele ibe nesikhathi sokwenza izinto. Le matasa le etsang. Business ye ya lona enkgang lo buto wa hao. Spaghetti. Ngishiya nobabili mfethu. Kore o ntshepisitse hore o tla ba ntate ya lokileng ho ngwanena wa hao. Fela mehlene ha re o batla. Ha o fumanehe. Nix. Hayi bo. Lengane ngizamile kuyinikeza utho. Yenzani? Yafuna ukwenza lento yayokwenza ukuthi thobelane nezithombe. Amloyola yena. Wathi ba noma sebo uyenza ngwana hao dintho tse mmakatsang backroom nyane ya Lucy. Izinto uthi zenzona masebe. Oh, hayi phela umfana mesefike la. Umuntu otlelletse ka mane ka ntlong ya hae hobane yena na le itakatso sa nama. Hayi kahle mama. Yekulumbulaze, yekulumuntu umwenze ngendlela yakhe. Uyabona manje ufana usengena ekhetheni futhi uthathe into ethe. Ngisakwazi nokumbiza ngomfana manje. Indoda leyana. Ngoba basentwe enhle yewo. Mama, kahle bo. Ingane izinto ephashasha, yezinto enhle. Wangena umfana washaya. Futhi akashanga nje noma yini. Shaya dark beauty. Kwababa man. Aha.
sa ke makaletse gore ga ona dipotse batho ba ba qala ba na le dipotse I mean which is a good thing gobane ke ntho e tshosang yana so thank you o tlameya o fumane ntho engwe le ngwe e kgona ka cancel kanje uthe ukuyicycle yakho S3 ekimona ka kgola ke na le selemo jwale ba diagnose it ayo kanje dala kanje cycle pela ya sebetsa bona and then be ba mpha dithethefatsi tse ding tse ntjha yo ka tlameya ke qale fatshe hape ngizangitenke nje yazi mama ngale nto lena ukungathishi kwayo yazi yena usho udokotela kodwa inkosi yami uningi man yabona like inhlizi ngikhathele if ngingahlanzi la ngihlanza le oh ha o hlatsa hona ha o tsamaye ho ha awusho ukhupha kanjani dipilisi tsa bona di a sebetsa asif yakhona uyigcina esiswini nakere nna ke ketseditse plan ya ka plan enjani wa tsa ona le o mongwe wa di-patient ala e suggesta so ke bona e ntshebeletse bona izolo so ke bona in 2 seconds inthusa ka di-pain inthusa le ka o hlatsa mara he e na le nako ya o nthafega ka treatment so ha ba wena o batla e sebedisa kopa o bue le doctor gago pele o bona gore na o ka kgona nna ke bona e nthusa sister. Baba egameni lenkosi yami ngisondeza umntanakho before your presence. Baba ulahlekelwe umuntu amthandayo. Izinhlungu kanye nokufa zisiqalekiso zalomhlaba obhubhayo. But we know that you are there to welcome us in heaven as our time comes. Baba ngiyakhuleka ukuthi umcomforte, release her from the darkness and death that hangs over her. Momo? Babe? Almost finished with supper. Uyayenza nyani le nto yakho ye-Master Chef, ne? Okay, ngingacomplain. Kumnandi. It's just funny. Wait, King. Ke kopa hore o tlhokomele Tlhapiso. I'm going to go finish up. Okay. All right. Oh, Badu. Hello, my precious. Hi, Lapi. Mommy's here. How did I get so lucky? Huh? Beautiful baby boy. An amazing wife. Well, I think Come. Open umntana. Come, I'm scared. Why? I miss you. You don't have to miss me.
Sithembe wena Nkosi ukuthi baba uzomkhulula kulezi zinhlungu abhekene nazo egameni lenkosi yethu. Baba, ngaphandle kwakho akukho esingakwenza, akukho okuhlulayo. Hayi sokunamanga vele. Aya uyithuna ngala things leyo namanga. Chekeleshana. Uleshana vele ho. Angakeleshana ka. Amakhagathi girl. Oh, the kagat. Oh, this is. Abana ofitla di shopong. Ha tlo mona le di kagat. Ha o tswa ka wa khotjwa ska ba. Ya. And then go bona. Ore. Ke na le cancer. What's up? Intsunyana le cancer. Ah, le ba shapa June July. Yeah, consider that for sure, yes. Ka ba bona from then. Batla ba tlo tana ke. All the time. All the time. Come on, brakala ma. Hey, what is Amporo? Baby, wesi xoxela nje. Yini manje le? Oh, kya. What's up? Ana le cancer. Aba. Mthana kodwa se ejinyana phela. Ukhuluma ngani sisi? Kujetisa umashina phela cancer. Umonna atile wa mzulu. Ini? Manti wenga ka jeno. O kore mmeno na go motobetobetso mo fedi sweets tsa hae mo re. Ile phela ngwe. Oh, see. Ngiyayifuna into yokusela. Yes, please. Sacela. Okay. You're right. Igama lakhe izama ngoThlapiso. Lelona gama lakhe lelo. Lulu, what are you talking about? Whose name? Umntanam, umntana kaKamu. Ligama lakhe elo. I was just joking the other day about you being pregnant. I didn't mean... Des. Kodwa ndimithi. I know it. No, I had a dream. This is a Moroka flat, and you are not a Moroka. Ke batla o fotseke mona mankutla. O fotseke man. For sure.